Ah, ieu mah anggar ingat medium itu. Dasar yang tuh sawo aralus. Apa lah sawo? Sawo balingbing, sawo balingbing. Sawo tomat tabak. Kaila mana? Kaila biasa di korak-korak. Astagfirullah, can anggeus keneh. Korak-korak. Halo, Beh. Halo, 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 halo. Saya udah mau beli ceker. Iya, sok 8.000. Setengah 50. Urut deh. Tapi di eta ngerpis motor itu di belakang gitu tuh. Juga iya tuh kepalanya. Oh, banyak nyerpis 500.000 ya. Bayar kantong itu. Kan ini sarung. Tuh, kantong. Kayak kantong aralus tuh. Iya eta naon? Kantong bebek. Oh si Dede hayang. Gede tuh. Tinggal leca ke lapar. Makasih, tapi 10.000 tak ayam 10.000. Iya, mau di video iya. Halo, Besti. Tapi nak beli lapina, masih kabel PA. Agak jangan dikit katanya. Jangan sini. Piring kemol, piring panamol, plastik kemol. Langsung kemol. 15.000. Pinang keret abi 10.000. Lain. Kalau penting kita tandingan orang tengah siapa? Masa Sabtu abi eta. Hari ke jam berapa? Hujan. Ajaran atuh. Ayo kita nawar masuk. Orang sabarawakan nih. 15 abi. Oke, gubuk cepat anjing Ebi di teteh ngaleu teh. Di gubuk deui.